Ulutsitsa ngini emsakade. Siphinza futhi sibonge ukuthola lithuba lekuhlala phansi sibe kanye ngwane kude tishumayelo tesintu. Ngulethe Musa mukelwe Simelane. Solo sihamba naye enhlakanipho wakanzimanze. Siyathokoza ngwane ukuthi nalamuhla sinawe. Solo sichubeka nato tishumayelo tesintu. Timfundiso tethu ke enhlakanipho atipheli kunyenti lesifisa kufundzisa ngako, kunyenti futhi lesitawufundzisa ngako. Lokunye kwako njengoba sasivedile ukuthi inhloso lenkulu yetishumayelo tesintu ukuthi lwati loluncane lesinalo asingalugoli, asilwendlulisele kulomliba loyaphambili, sitokwakha sive sakusasa lesicinile. Enhlakanipho manele tintfo tami kube ngithishela ngangingema teaching aid akapheleli kushoda nje yinye la. Uyakwati lo ngalelinye ke lemalanga ngicela ungakhele isikhathi sitokhuluma ngana tintfo nathi tiba tinzathu letintfo. Tiyafanana tintfo yinye kanzi tinzathu. Ditsi tinzathu nje tibambe imisimeto leyehlukene to tinzathu. Ngumhlanga lo. Umhlanga ke uhlukene kabili. Kunalomhlanga lo. Mnyenti nje kuletinye tindzawo ngeke ngawubona nje nalapha ngisheya kubombi wakhe ukhona futhi nalapha ku university ekwaluseni umhlanga lo. Bese kuba nemhlanga lomunye lotawukhanza loba senzaweni lesidzithi lenemanti. Nangilovama kulandwa tindvombi. Kulandwa imbali. Ngibeke kanjalo ngelimi lolwati wakho. Kulandwa imbali. Bese kuba naloko lokukhanza nje kumila etindzaweni letehlukahlukene lenje kubo Mozambique nakubo Zimbabwe nakubo Zambia uyoshona kulamavela laseTulu ukhanza impela bakusebenzise nyalo nje sebaze bakukhanza bakusebenzise nalapha eTulu etindlini kubo balcony nakuphi kuhlukana njani letintfo letinzathu leti yini lo mehluko loku yini loku ngumhlanga lokunye lesingakakuphathi yini ngumhlanga loku ke ngumhlanga mlambo lo umhlanga mlambo nemhlanga nalomhlanga lesiwuthola ngokuthi ukhanze ukuthi sesakhe ngawo emaguma lelo uphize futhi ulandwe imbali uhluke ngani kulomhlanga lo yini umsimeto walomhlanga lo nemsimeto walomhlanga lo emaguma nemsimeto walomhlanga mlambo lo siyakhuluma ke lokhu siqhaze manje lokunye kwako sekwetile enhlakanipho sekufuna ukuthi ube mdzala ngakubekisela nje ukuthi ngisho ukuthini ngisifuna ukuthi usaluba mdzala letinye nje tindzawo basenawo lomhambo ngicabanga nje ukuthi in the northern part of Mozambique na central Mozambique basenako lokuthi umuntu ubona abamgcwabi lo wale Mozambique kungekho lokho umhlanga mlambo lo baqala ngawo phansi wena loqedze libombo ngekuhlehletela ubophele lokuhle emfuntini hlubilo umhlumlangeni wena weluhlanga lwangwane emalangeni nakasuka eEmbo endleleni nabatawuwela umfula luZambezi basebenzisa ini umhlanga noma basebenzisa umhlanga mlambo uwela lomfula luZambezi le kubo Mozambique la ngikhuluma khona lo mhlanga mlambo basebenzisa wona nabatawungqoba umuntu baqala ngawo phansi bese ke sekubuya ke lelibhokisi lalo muntu ngetuka lomhlanga mlambo labanye baqinise ngalomhlanga mlambo ngetulo
kuthiwa weluhlanga lwangwane ngoba sithi umuntu wekuqala lwabakhona emhlabeni wavela la emhlangeni. Nangu-ke umhlangamlambo. Labanye nomhlangamlambo lona bayawusebenzisa ngisho nekwakha indlu. Ngeke bayakhe indlu iphelele ite lokho. Sifuna sikwehlukanise-ke kutokhona kokuthi lo mliba lo yaphambili ufunze ukuthi kusebenta nini lokho. Lo mhlanga lelo ngiphethe usebenta nini wani. Kube bekuthiwa akusho ukuthi sikhuluma tindwe leti ngena sidawuthi ngesilumbi tibe public. Kube sinako lokunye lesikhona ukuthi sikwende kube ngisensitive recording. Besingabe sesiyayikhuluma nemfihlo yako lo. Kusetshenziswa njani lokhu nangabe kunemntwana ekhaya longayitholi imbeleko? Bakusebenzisa njani lokhu ekhaya nangabe kunemuntu lohambile emhlabeni akatiwa lo muntu ukuthi ushonele kuphi? Kepha sekakhona lamaphupho lasatshengisa ukuthi lo muntu lo akaphila kakhona khona. Kuyiwe nasetinhloleni tasinathi jikwa pastor Veta lokho ukuthi cha vele la kakhona khona akusesiko lokumnanzi akusesiwo umbiko lomnanzi kuyathiwa ukuthi asikamtholi kude lesikutholile kwakhe sekufuna siyongqwaba kenyalweni bahlataka. Lokho ke sikusebenzisa njani lokuleni? Nasimlanza lo muntu nasimlanza siphethe lokho kuphathwa ngibani akuphathe nini akuphathele ini? Sethi indzaba lesetetile ke leto leti veta ini imfihlo yemuntu nalesihlahla lesi. Ngoba ngileso nalesi sihlahla lesikhona lesidaliwe sinemfihlo yaso lesinayo nemuntu. Ngiko enhlakanipho angiphethe nganali sihlahla enhlakanipho unamini kuphela kwendwe leyadalwa nguNkulunkulu wayento yehluka manje abantu labanyenti abadi. Uyade enhlakanipho ukuthi isihlahla kuphela kwendwe lekhula kabili. Sikhula kabili isihlahla. Sihlahla na usibona sihluma sivela phansi sithi sivela ukuthi sesiyabonakala. Sisuke siqale sahluma sayale phansi. Kusho ukuthi sihluma siye phansi bese siyavela ke sesivela siye etulu. Nakanako ke lokunye. Lendlela lesihlahla lesingiyo la ngetulu lamagala aso lendlela lesingiyo. Ngilendlela lesingiyo lengaphansi. Nangabe sinemagala la nge5 lesihlahla lesi la ngetulu la. Kusho ukuthi imbanze taso lengaphansi ihlukene kasihlanu. Nangabe lesihlahla lesinemagala lamanzi lamakhulu lamanyenti lendlulako mhlambe kubo 15 kusho ukuthi timbanze talesihlahla ledinze tinkulu tiyendlula ku15 ngeke kube nemagala la nge10 bese lenimbanze tiba nge5 lamagala naka nge10 la asho ukuthi timbanze lehle phansi tingi10 naso sihlahla leso tibaka agriculture ukuthi bayoke bavele basekhutenini ngoba ngathi abanaki nabo lokuthi sesifunzile thina ngana kunaka tincingo kokuthi uyakwati ukutalisa sihlahla lesithelako. Sesifunzile ukuthi uyalukhokha ligala lempentshisi ubuye uyolanza lomunye umpentshisi ubuye unamasele la kahle ngendlela thinte labakutshela ngayo umile lo mpentshisi lo uthele lamampentshisi la sakulo mpentshisi lo munye bese kuvela lipentshisi lehlukile. Ngiko nyalo sesinemagwava lesesiwadla labanye bathi abuya kubo China noma abuya kubobani makhulu angaka amangozi aluhlada ulikhanza nalakhasi lilihlada usina ulidlulive ukuthi liligwava kepha lisafana nalomgwava lo lapha esigangeni. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi sengilethe ihlahla leti genetically modified. Lelo kunye kokho kuyingodi ngoba nasiqhubeka sikwenta sesilimata lesithelo sesilimata futhi nalemvelo kulesithelo. Mhlambe ngalinye ilanga siyakuba naso nesikhathi sekukubuka lokho kepha nje lebe ngitama kukuveta ukuthi kunemfihlo lekhona phakathi kwamvelo incanti nemuntu nesihlahla. Leni kube kanjalo kuthi kuto tonke izinto letikhona letisemhlabeni sihlahla silwane ngumuntu bantu into leba nebudlelane lobudute kakhulu sihlahla nemuntu. Ngiko silwane sona sibe sesiyakhacela nje siba nginumber 3 kepha sihlahla nemuntu kunebudlelane lobukhulu obukhona lapho ngalendlela ukuthi nangabeka ulimi lokuboleka there is a thin line between the two. Ngiko konke lesikwenta ukuthi nesibantu kunamathele kakhulu etihlahleni nasetilwaneni. Angaze ngiye phambili ngoba ngidaze ngikhulume ngaletinye izinto lebese kuyingodi ukuthi ngakhuluma ngato lekufaka ekhathi ukuthi noma ngabe umuntu uyagula nakelashwa
kubukwa sihlahla tsite lesitawuhambelana nalokugula kwakhe. Angeke umuntu etene ukugula lekutshengisa ukuthi kufuneka sihlahla lesinemagqolo ngesilumbi la rough bese sewuyolashwa ngesihlahla lesinemagqolo la soft akwentiwa. Kulandwa leligqolo leli rough kulashwa lesifo lesirafu lesilapha kumuntu. Kubukwa nale phethini yenhlakanipho yalesihlahla. Lesihlahla lesithanza ukuthi sona sithi sibese sesiyanamathela kuletinye izihlahla sibe singasizwe sakubona leto hlahla leto. Ngisona sihlahla lekwatiwa ukuthi siyakwati kuhlanganisa into lehlukene. Nalabathi bafuna kwehlukana na ubahlanganise ngaso yathi sibatha uhlangana lapha. Lesihlahla lekubonakala ukuthi sona sinemkhuba ukuthi sifike sikhanze isihlahla similile. Sifike sona simile la atulu la. Simile nje la. Ngiko labanye bazi bathi liphakama ke leli. Labanye bathi hawu liphakama liphakama la kuphi leli ngoba ehlukene. Sona sifike sibese simila la. Siba sihlahla lesehlukile nje sona sodwana sesimile la etulu la. So yabona lesihlahla kusho ukuthi siyakhona sona ukuthi sitisukele nje siyawumila etulu etihlahleni letingasito takubo. Lesihlahla kusho ukuthi sinemfihlo yokukhona kuhlala enveni lengasiyo yaso iphile la kulendvo lengasiyaso. Lendlela ngibuka ngangabona ungembuti ungangibudi ngikuphendule sekudzala lokho kunawe. Hambe etayonini nasemajerikhweni uye nakubakashembe bathi akuqhazela kabantu kaloku lengikhuluma ngawo ngoba bona bayayathi imfihlo yesihlahla nekuphila kwemuntu. Ungayi kulaba labanye abathi lutho bathi liphilisi nemjovo. Ngiyabonga.